روژان بارناس به مبسته خواست کواره درخه اوجی ماموسته بود جبر روشه سیاسی سربین مغلایه دخوازه اکوله که بده دست بکرد دشعر کردی یا مدرن ده فقط های روش هردوتونه یک ماموسته هلبستا مدرن به حاجی قادم مگو دست پیدا که استانبول تشکیل بگیره فقط به کلاسیک وجه گیره دایه به ادبیات گلری وجه گیره دایه توی ریتم هلبستا گلری تدبیری و وقتی دو بهرنتین هواره اشتراک جرادت بدخان لشامه در دکه پنجی و هفت هجمار اوجی تیلک پر مهمه و ترزا هلبستا مدرن یا سربستی دبینی که به تمامی هم جالی شکلی و هم جالی نظراتی و لی بردوام سردما استانبول دخیه و انتم بپیله تیراژ دژی وکی بین های مجهتنه بود لی های وجه هواری هبو یعنی جگرپین هبو جقدرجان هبو بردوامی یک و نشان زده ایجار اموال سر شعرات تو دخوازی نوخوازی که پیک بینی یعنی افترز یا شعرات دخواه نشان بده tabii ki terza rojan barnas ya memnunlar ya arjela her एक दिना خود جدایه هم جرای نو دخوازی بینی هر بستان کردی و که هایپیا ژاپنی هم ترزاته شیویاته و هم جی ماموسته هر ساعته تونه مثلا شاعر ما یندن هر ساعت دینن و وکی کو ادبیاتا برخوادان رولا خود بجیتینه یا تجی هرچه جوری ادبیاتی تقوان برکید نویسیم فقط ترزاته یا جدا جیه و تلخوازی نوخوازیه که دشعر خود پیک بینی به های که امی بردوام بکنه که سیخشتی مجیه بود مثلا سیخشتی خراسانی و فقه حسین سانش دبیجه وکی پهلویاتان پیداستی که او وی نشان بده لیتر و از هرم های پیا ژاپنی آداپته کردی بکن و خیلی تشتین دیترجی جالی شیوی و جالی اسلوبی و جالی شکلی و تشعر آخه هنکی گوران بروی دا آلیه کدن اگر نوی چه بود تخواست تو شعر مدرن همون جرای جیهان دنا خود بحوینه بوار انتگره بده یا جی بوار مقایسه روکی چه بده چه بود بس سرک نامست یعنی گلکتش به سر هم کن بود گلکتش براسته اجینه که به هیجان مخست یا خود ناوی نای بیرام تئوریسیونه که در حق ادبیات نمازت شعری ده دبیجن شاعرک چخاصی بکاره به هشو دلی خود بربهه بینه و بکاره به عینه و آن بردفتی هشو دلی خود هف قصید شعر خود جی سرکت دیه یعنی شاعرک چخاصی ببه خود کاره به دنگی خود به دنگی دلی خود دنگی هشمندی خود روح خود هف قصی بکاره به رنگ و طرز که جدا از هر دبیرا مده بود برکن بره دبی شعر برکن برهی اول برکن برهی اقناع بکن یعنی اگر برکن بره تشتاک و نویسیه نه یاش دلیوی هاتیه به بخوده مگو نکاره تو کسی اقناع جی بکن نکاره خواه بگی اینه دل تو کسی جی اگر تو نخواه جدل بون صامیمی بون به من اگر سرکش بو شعره که بکار به خودی رنگ و دنگت خواه طیبت هر او بیرامده بود آدنه بگمان دمات دیروکا شعر کردی هیدی پی حسیای و هایج ام بیجن ملا و خانی و کوی و نالی و سلیم و ام بین نفشان و ام بیجن لطیف حلمد و گلک
معیت و بدرخان سندی و نظام بجم قدری جان و گله کسی که لپرچه این دن به کردی شعر نویساندنه که تراستی و هاتی و تجربه واجی سود ورگرد تپید حسی که دوی تشتا که تدنویسی نتنی خطابی کردن مین باکوج بکه او یک عادت و دوی بکار بی د شیواز و شکل اسلوبا هلبستا مدرن یا کردی ده جی ببی خواه او ککته هده جبر ویجی حتی جمته از دخوازم وی جهه خواه کو برکر بره بخواه بپارزم هر وکی دن هلبت دوی ام جیهانی را انتگره ببن دوی ام تجربه جیهان سود ورگرن دوی ام بکاربن رنگ خواه داخلی شعر جیهان جی بکن اف جی آنجاق دکاره کت جی تجربه و سود ورگری یعنی مهای کش بروی جربان من هاج سیخشتیا تونه مخابن لید چاندا دفتی ده لهف آنین گلکی خورد بود یعنی از بخواه زارو بون 12 سالی ام شبکه چون دزیا بهیبا ام چون حواله من چون سد بهیبه مسته و بدیدنگه پیرجنه هات مگم مسته چون سرداره پیری هات بنداره کی بچه هواره yani medî yani Kurd hakikaten de her rewş û mercê de dikarin tiştekî li hev bînin ku gelek bişibe Kurta şarekî an di wir de em bêjin espriyek di wir de hişmendiyek fikrek tê de hebe îca dema ez rastî Haykoyê hatim ya min got Xwedê asıl çavkanî Haykoyê Kurdistan e lê ka çima kesî Hayko nenivîsiye îca min got ez ê biceribînim lê tu îddiayeke minê ku me Haykoyê ku Kurdiyê serkeftî nivîsandine niha jî tune ye ez tenê min xwest ez tişteke nû ya min dîtî bînim daxilî helbesta Kurdî bidikim ez bawerim gelek xwendevanên me yên beşa Kurdiyê ku li vê derê ne wê siba Haykoyên gelekî serkeftî binivîsin ku bikarbin li Japonya xelatê jî wergirin her wiha bêguman ne tenê li vê derê li başûr jî di warê em bêjin ruxsariyê de li warê ciwankariyê de gelek ceribandinên nû hene heta ew ji me gelek pêştir in bi saya wergerê bi saya perwerdehiya bi kurmancî an soranî îro ji her deverên dinyayê bi rengê xwe bi ewa xwe şer daxilî a Kurdî bûye û kiriye ku hêza peyva Kurdî xurtir jî bibe. Malata mamosta Haykoyê te gelekî serkeftî em dibînin wekî xwînet Hayko biçûktirîn şera Kurdiyê terza Japoniyê ku mamoste cara yekem di kurmancî de Haykoyên kurmancî nivîsandiye em vê agahiyê jî bidin mamoste te Haykoyê xwend em wiha şerekê ji te guhdarî bikin wekî navberekê jî bibe bila xwendekar û lêvan bivîsî şera te gelek baş be. Telefon müziği.
تنگی ساز کرد میدونی خبرته دنگی تبرا وسا ته بیرا من ام چار برابون بریا چپرامه بروخه لمارك بحوش لكيلك مريشكو بزان مزند بون زبستانك هارو دين بو جيان مو جماري دبر ام بحمد اخوة مزند بون او شيري كرمانجي كومدمت لهندر او اشقا صور تاري شباتي جرنگ بختواری بو برفو دا تشتك هيا خوال من دقرو برنابه جار ازن جار يكي دن تدبيجي قي پايزك هاره هر وقت لبر دلنگي من هنكي كور بفكرم بجوش دبيجم ام برابون خيالا ما بخشك تيرفيكي باشي تخوب دانين لبي باجاري دا بيرا من مالور او گزي زرجي دهشي من ده دو مري يه پچوك بريندارت تدگوت لبر تیلا سنجری دسمالین چریایی وینین خانیین کاول وساطی بیرامن دما کور دهزرم بلکی مهو ناس نکر بلکی ام بهور نچون درونه مندید چاوا انسان دمرن بگازا کیمیوی چاوا دقرس خوینا گرم لسر رو لأم بدنجي نما كنج دارك بقلبه وقت بجوهره صار طاري ام چار برابون نابكي مهبو باكنه رنگكي ما گلك تشتندن چه بيجن من جخوراك اي جيان جایی که ببینه لهندره من لوره ام چار برابون وساطی بیرامن